Regional Minister ji, yaba MP bubuto, honorable Sapa, yaba DC bubuto, honorable Sandra Kpado, yaba presiding member bubuto, honorable Joseph Pata. Strong be duma vio, ekenela yevublochi. Etia na funanto fia kata yona kpechi amoji na ba yo to nyo khoma tezi drive okplovu okata oji na ba na maro pa o cho kikini o mo lo na ba yo to chi amo ko va no fudem na ro mo gbona no ba kanu va to fia sa ma bu na o va yi amaro no ji maro no gason ko ono pi ajito on to da pi agbanto ji akoni no velia to mi vomoro kpara fia gake wo homo na chia na ajuju furere na Jantefe afia ina strong be a afi ikena kpona la ina dropa ji ni a problem e jegoma fa gbugbo ya ai makana mo cover angloga dis assembly cho katango engineer west department overtake measurement na droppo aka omoto wona raka cho nu aba afi kana kpom na la magbanya afia ikwe na jiru magan over magan ocho gbeta pe gbeji over ba mi yodogo duo bi fia ko dogo na mi le na ya chede chi ejako iku duo kata azuochi roba ozuba duma vio mi avio duma gan ano atochum isi ayi ndi akwa ya viero mo gacho afuta va fia gagbabo galarata ko duo kata ko bazu atodu nana mai wolema anya baba baba sasa ala go ba ala kana strong bedwo avanya atoduma aro atoduo awo banya ni kana jodo na mefia wo duma gawo klo duma vio kata o hala cha konami baba sasa o cha konami ba mio duo strong bedwo vieto duo pa ji fi kana mi wo ta pakpa la du ta pakpa la na du la ova mo mafia ova so ta pakpa to ova o dogo bi o fi oklo duola na nya to ma isia ya aja rupi na mi nto so in this lenyo nya tafa ma bi o abadu du mafia o na du to kula duakata na ye jagba ni chola lasia ye jagba ba works department to no ga take a remeasurement o we aba mi avio mi do o choke awo wonare o kula suiba mi ata solve problema aka problema aji yimola ajiko yimola ko mi apa ntetere shara ba duo na ba bia sustain a problem aro mia alla problem ara akpare aka bia fashima atasumura problem ancho kama chomo kokko ya ala afio kata pan koma duto kata pan koma duma vio kata pan koma duma gawo pan koma akoko fomna jiduduo to dukwalaji regional minister ji yaba MP bubuto honorable Sapa yaba DC bubuto honorable Sandra Kpado yaba presiding member bubuto honorable Joseph Pata strong be duma vio ekenela yevublochi strong be duma vio ekenela gain afokle bakata ekena taflache aloma viere lo shiri wokpere duwa uchi aduya iko nya yaba du fia ko le miese ya fia ko biecho ya tafara ka bagali na mio be mi to bie jira mi afa fomaro awo kede bie gbore fike bie drogaro aduwa kata strong be duwa kata va zuchi strong be duwa kata va zuto strong be duwa kata va zuba be tie jafia gbere akwe no kpere mianu ne mi solve problem na manyo na majuaro gara mi aja no kpa ikorugo mi ala abale gba mi garu nkpa na agba duma gan o ga choge gara mi aji atoma aro chibama ozo afiva mi agbo la afia sama tare makukuram to novinya fia oji duma gan oji bare no kpere mianu ne mi solve strong be pa aduba problem e kana nya achiroro na duakata mare ya solve